Bafowethu isikhova sikazwelonke sikhuluma ngegcokama elisha uMthandeni Mfoka Manqala ke lapha ke ezihola phambili ke ohlwini ke lwezingoma ke ezohlukanisa unyaka njengoba sazi ke ukuthi Ukhozi FM ke luhamba phambili ke luhlezi ke lusinikeza njalo ke uhlwa ke lwabahamba phambili iviki neviki. uMthandeni uhamba phambili elandela uMjolisi ulandele lamanye ama-artist angezansi lapha na ke kuzothi ke ubaba uThokozani Langa okhona na endimini kaMaskandi azoba unumber 7 bafowethu. Asazi makonje kodwa uMaskandi kuyabonakala ukuthi ke nakanjani ke unyaka uphakathi kwawo uMaskandi njengoba ke igcokama number 1 ulandele ke uMjolisi ke lapha ke ngoMayidolulu ke lapha ke igcokama ke lihamba ngaye ke lapha ke uMahu ke iGushi bafowethu. Asazi makonje kodwa ke asike sibongelele uMthandeni ukuthi ke aphinda abuye isihlandla lesibili ke ahlale ke kuona ke unombolo 1 njengoba nangeviki eliphelile ke bekade ke unombolo ke 1 njengoba futhi ke ephinda abuya nakuleli ke. Asazi ke bafowethu ke njengoba sazi phela inyanga ke inamaviki ke athi mawo 4 ke lapha ke ukuthi ke kuyophetha kunjani njengoba ke kunje siyabona ke abantu bavota ke kakhulu ke lapha ke ko TikTok ke nakwezinye indawo nako Facebook bapost abantu ukuthi bavote kangakanani ke okuyinto bafowethu enhle kakhulu kodwa ke lo mqhudelwano noma ke lo mncintiswano okuhlukanisa konyaka usaqhubeka kwakapheli ke kuyolamla zona ke imhla ka31 December wona lo December ke esikuwona bafowethu. Thina ke sisiqiniseko esemida ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo sithi nje nangumfoka Manqala uMthandeni igcokama elisha lapha ke ehleli kunombolo ke 1 ebuya iviki lesibili elokhu number 1 kwezokuhlukanisa unyaka izingoma okuyi top 10 yoKhozi FM bafowethu. Ngicela ukuyishenxa inkundla ngizobuya nezinye mengikutholela zona.